ariko barahara bo wagiye ubwiriza iyo mu cyaro. Yes, n'umwisilamu wakijwe uraza za Rwamagana. Hari gusa naramubuza yarangiye. Umwisilamu yarakukinze. Telefone ziganye Rwamagana kayibura. Oya yarakubrotse. Ani ndasta tuzigeze kwizwa na Remera aramucumba c'abanaziri. Abanaziri barabiza bamenye. Ufata nimero zabo gusa zabacika sizi impamvu. Ndatababwirije neza. Oya sasa rijoza azamazana ibibazo biresha gutya ngo rensi cyangwa Imana mwasengera umuntu Imana kavuga ngo ni Kampala ngo Yesu ngo kawonga imifuka 3 imifuka 3 ngo yinjire huduma ngo yakakawonga ngo imifuka 3 ngo ni nyamiro 4 ngo ni ishimiro 3 n'umukozi wo kubiteka n'umukozi gaho guteka ngo n'udukudu 3 tw'amata na gaze n'amaraga ngo washirega ngo banobeze faranga ngo ariyambaza abandi bagabo babiri bagenzi be ngo bohereze mu rugo ngo bikirine bikavaringa ibyo mu rugo ngo bagifata umutima byabaye amwozi $200 none arazimwohereza agenda ngo arabikora arangira ngo afata ibiyeko 3 ngo basiga ngo kimwe kiremereye ngo kandi ngo gusanga $100 ngo Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri Mbangutse Pro and Yvonne. Yvonne ni turi kumwe ndi njyenyine hano, ndi kumwe n'abagabo bakomeye cyane hano muzi b'abastari, bagiye kubibwira tudatinze. Reka duhere ibumoso bwanjye batangire babibwira. Murakoze. Ibumoso ni hano. Mwakanyambitse nakabonye. Amazina nitwa missionnaire Kiriki. Amazina yanje yo kuri mobile money ngohora imbere Patrick. Ariko Kiriki ntiba muri mobile money. Nushaka kunyoreza ifaranga uzandike rohora imbere Patrick. Murakoze. Urakoze cyane. Reka dukomeze nani buryo bwanje. Ningabire Alex. Niyo mazina asanzwe tana yandi ngira ngo yakazi. Aya mobile money nayo batazahusha sha. Oya Ningabire Alex. Aya Western Union nayo. Nayo. Amazina ye mwayumvishe Ningabire Alex akaba ari umuyumbe ngira ngo cyane. Uri umuvuga butumwa cyane. We ntabwo uri missionnaire. Ndi apotre. Uri apotre. No unganya titre yani ya muwinizimu. Amen. Uri apotre wasengewe cyangwa oya yayikubiseho. Ni nagiye batijonga missionnaire. Nukuba ngo missionnaire azasengerwa gutya. Missionnaire nasengerwa gutya. Nizomena amafuta. Ufite gahunda yo gusengerwa vuba? Yes. Ariko ko ndacacuza ngo uzansengera. Turabubona? Oya sindamubona. Mubiri ntiyo gusengera se ko izo nshingano nawe Imana ni mutungaga urutwe tozo twaza Imana bizemeza nuko ako mubiri kereco amadaraka arafite kera nawe yinjiye mu cicaro abapotre bose bo gusengera ariko rero Yesu taratunga urutoki. Iryo zina rya missionnaire se kubera iki wahisemo kwitwa missionnaire? Okay, ngendeye kuri uko nkora mu murimo. Urabona ngendo umuntu ukora utegura ama event za Nairobi zahe gusa missionnaire ntabwo ivuye ngo gutegura ibiterane. Missionnaire ni umuntu ukora ivuga butumwa ariko atari around aho ngaho. Ari umuntu uje nko mu byaro agasengera yabatiza abantu akabasigira ama churches kandi umva vision zanjye ni muri ubwo byo ushaka gukora mu murimo w'Imana. Shaka kutizengurukaho. Ndi wa muntu ujya kubwiriza hirya no hino. Yes. Haraho wari waje mu cyaro ukabwiriza ndetse ukabatiza. Oya sinabatije kuko ntibaramena amavuta. Niba yamenaho nishakendo. Ariko barahara bo wagiye ubwiriza iyo mu cyaro. Yes, n'umwisilamu wakijwe uraza za Rwamagana. Hari gusa naramubuza yarangiye. Umwisilamu yarakukinze. Telefone ziganye Rwamagana kayibura. Oya yarakubrotse. Ani ndasta tuzigeze kwizwa na Remera aramucumba c'abanaziri. Abanaziri barabiza bamenye. Ufata nimero zabo gusa zabacika sizi impamvu. Ndatababwirije neza. Oya sasa rijoza azamazana ibibazo biresha gutya ngo rensi kuri yare mabwira makaka. Kiwa missionnaire
utanafite amafaranga misiyoloji ijana n'amafaranga ni ukuvuga ngo uzi ubabwiriza bakemera mu gitondo bakakubwira ngo renti utayitanga bagahita bakuburoga usubira mu kazi. Okay, mwani magambo aho nagiye mbwiriza okay, cyane nk'abisilamu abatarakizwa pe barari besha iyo udafite itorero rero ubu ukuntu bakurikirana ni udafite n'amafaranga ngo ujye noneho okay, ntagahita kuba amafaranga ariko biba byiza uzi ko abazungu benshi nta n'umutungo bavuga baraza bagashinga imishinga ya za compassion bakaza bakakora ibigo by'imfubyi kera abantu bahita babona b'abakristo cyangwa bemera Imana kuko umuntu utarakizwa cyane arebera imbuto se niki n'icumuha n'icumu bibamo rero misiyoloji ijana n'ubushobozi ntazagire umuntu kubesha. Yes, amakuru ahari ariko nuko iriya timu yawe y'igicaniro ngo igiye kuba ikanisa. Oya kandi naba Imana zawe yavyemeye nase ukunisho arapasi nabonye arabadutumiye ntavuza gutya muri bagutsa pasi mbona pasi nka 800 kujya 800 none ukunisho ufite amavuta make kujya batome n'amavuta niba bonye barevera 100 ukujya kigiye kubisemo ukunisho ucitse mbango. Oya no kuri ndishije so rero uburi gihe ari n'amambaza kiriki ko bataragusenga igihe ntikiragera igihe kitaragera kiba kitaragera rero nanje igihe c'Imana nikigera ngabi igihe cyo nikigera bazokumena amavuta. Yes, ndaje ndakugarukaho mu kanya. Hanyuma turi kumwe na Ngabire hano yavuze ngo ni apotre ariko tubazi nk'abayumbe kugeza ubu umuyumbe nagimaritseho nonaha ariko ndiyesheje n'umugisha nijyo. Amen. Yes, tubazi nk'abayumbe mu by'ukuri hari ikintu abayumbe bakera n'abayumbe bubu tubona gitandukanyeho cyane. Abayumbe bakera hari igihe wagiraga gutyo wicaye mu nzu ukabona yinjiye mu nzu aje akoze gahunda utanamuhamagaye. Abo ngubu usigaye unamuhamagara akakubwira ngo banze umukandire biterwa n'iki? Abayumbe bakera icambere bategwa n'umwuka w'Imana wari ubariho. Buriya kenshi y'umwuka w'Imana ukuriho hari ibintu totinyuka gukora. Rimwe na rimwe abayumbe bakera impamvu kubwira ngo bari bariho umwuka w'Imana. Buri umwuka w'Imana ugendana n'ubwenge. Naho abayumbe bubu nyine nukuvuga ngo umwuka w'Imana waragiye hasigara impano. Kandi impano ntiyotinya gukora ikindi kintu cokogwa n'abapagani. Mu byukuri ikintu nemera ku bayumbe bakera icambere barasenga bagira umwuka w'Imana naho abahangaha ni business gusenga kwabaye business. Ariko byavuye ku mpamvu zo kudasenga zo kudakizwa kandi bari mu nzu y'Imana. Ubisobanuye neza cyane ni impamvu zo kudakizwa kuko wakijijwe umwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana yo kubaho kandi ugakora ibintu neza mu mucyo. Bakunda kuvuga yuko abayumbe ngo bagira ikintu cy'urugomo n'abantu batagira adresse. Uyu munsi azarara kwa Franco ejo akarara kwa Kiriki ejo akarara he. Rimwe na rimwe harimo n'abagabo kandi bafite inshingano z'ingo zabo ugasanga araje amazi Kigali nk'amezi 3 ndakinda ari gukora yirirwa mu bisirimba gusa yirirwa ibyo bintu byaba biterwa niki? Nabisobanura mu magambo abiri. Ijambo rya mbere Pawulo nawe akora ivuga butumwa nta gihe yashize aravuga ngo iki gihe ngiye kugikora mu ivuga butumwa. Ivuga butumwa rigendana n'ukuri. Nukuvuga ngo ahabonetse akazi ni uja gukora. Ariko kubera ukuntu rimwe na rimwe twebwe tubirebera mu mubiri hari igihe bavuga ngo runaka yaragiye ngo yataye urugo ngo gwaramunani kandi mu byukuri ibyo Kristo dukeneyeho nukuvuga ivuga butumwa hagira abantu bakizwa. Ariko kubera ko tubirebera mu mubiri wa Kinyamurenge wa Kinyarwanda wa giki ngo yataye urugo uwoje guta urugo yoje kurutoyera mu ikanisa mu byukuri. Ikindi cya kabiri hari n'ugenda nawe rero ziravuga butumwa za Pawulo n'izubu nyine ntibihuye. Uri mu kureba amatoke ya Pawulo nayo ubu nyine ukabona tipi umuntu agomba kugenda agira amezi 2 3 agataha. Amezi 2 ni menshi. Icoga naho nkubwiyega wazungurutse gisi yose 3
hariho communication n'umugore none se communication n'umugore iyo ni buri saha ugomba kuvugisha umugore buri saha buri segonde wiriwe gute abana bameze gute wabyutse gute ico kujya kirahari akuzuza inshingano zose zo mu rugo buriya umugore bavuga ngo ivuga butumwa byaramunaniye n'umugore icambere kitagira icya kabiri n'umugore utuzuza inshingano zo mu rugo umugabo utuzuza inshingano zo mu rugo buri uriya mugabo utuzuza ibisabwa byo mu rugo ntavuga butumwa bayakora itandukaniro naho bitandukanye ni ukuvuga ngo ubu nyine agomba kuzuza inshingano zo mu rugo ariko akibuka ko agomba kuvuga ivugabutumwa yasize n'urugo agomba gutakaje kureba urugo amezi 3 oya yaho nije warushizemo ariko agomba gukora ivugabutumwa agataha n'ubundi akaje kureba ivugabutumwa rya mbere ugomba kurikorera ni mu rugo iwawe yego ubivuze neza cyane missionnaire Kiriki ubushize hari akavideo nabonye gatrendinga k'umugabo umwe niba ari umugabo niba ari umusore avuga ngo uyu munsi turafata igiheko ona nyiracu warakabonye akonse nakabonye ako kantu numvishe icashatse ngo yaravuze ngo uyu munsi mutubabarire yarabwiye umuntu nyine ndavuze uriya wari wicaye hariya aramubwira ngo uyu munsi dukeneye ko udufatira igiheko turambiwe ibiheko uri mu kubifata bakabisubizaho tuzanire nyiracu jewe sinshoboye kugifata ariko jewe mfite imbaraga z'umubiri ndamukwega n'umubiri ibyo bintu bivuga iki kandi bikorwa n'abayumva ndabanza mpuza n'ibyo ngabe n'undi wari umubajije kwa ngo mbivireho rimwe yego kuko yarabivuze neza ko naje nomukubitiramo icambere wamubajije ikibazo abayimbe ba kera ko babonekaga bitagoranye bakaza bagakora gahunda umukeneye ariko iki gihe batakiboneka ngabire yavuze yuko ntibakijijwe kuko yabiye bisobanuye ariko ndanashiraho ndamukubitiramo kandi gatandukanye kameze gutya sasa sorry kino gihe n'abasengesha abiko ngo basengesha twebwe abakirisitu natwe dufite intege nke ku buryo njye nandika indirimbo niko nako cyane isi yose itagira ngo barabizi urumva umbwiye ati bari abantu bagira ibyegezo byo guhamagarwa n'abantu benshi ugasanga umwe nje bantazwa turi inshuti abanabi bose je turi inshuti n'ababa hanze turaziranye bose imbogamizi bagira bahamagagwa n'abantu benshi kandi ntabwo ukwereka abantu ijana icarimwe ukwereka abantu ijana icarimwe ngo mbangutse mwereke ngo nsimbire kuri ngabe mfate franga mfate tibikunda urumva ahubwo akabona niyemera wowe n'uyu ntaga bikora nka neza agakuraho telefone uwo ni umuco mbi kandi ntiwojya gusobanurira abantu ijana uburyo bwatewe ati ntibikunda bizogera akabisha rimwe na rimwe tumubana benshi ari ikintu cyo kuba benshi ikindi ngabire yavuze z'ubukristo bukeya none se wa muntu we umuntu uramuhamagaye hamwe kwaka amafaranga banumva ngiye batakwiye gucizikanya amafaranga ariko nyine nawe yarabashije urumva umuntu wo musengera misiyoni wosengera umuntu akakugenera ariko mbere y'uko usenga shira amagana naho nje mfite ibihwanye bwishanye naho nabahaye bakanabambura nje ndabifite ico dukosoraho abadukurikirana kimwe natwe wenda dutumirwa mu mavuga butumwa njara umuntu wambwe kuganga aje mu mavuga butumwa zamaguha raporeresha gutya ndarara he ndarya iki ndacumbika he ngira gute ibyo ni umuco mu wasata nubona umuvuga butumwa uramutumiye agwaye raporo yizo umukorera akundi nabivuze ngo kudakizwa yego nani bagakubita kano kantu kaje hano reka mbivuge neza mw'abantu muri kudukurikirana nubona umuvuga butumwa uramutumiye agwaye list akubwira ati cambe nkeneye no hoteli nkeneye kuri konti yanjye amafaranga ngana gutya nkeneye ibi mbere ko nkora gahunda kuri gihe oya tusheni general habari abahanze barabikora aba bishop aba pastor nyine abakozi b'Imana bose ibyo ubukristo tubireke ukizwa wowe ukizwa ariko ukagaragara ukagira ubufura basi nyine ukagira indi ngeso yakubase ubutari inyangamugayo irahamaga gukitaba bamara bakayigenera bo kugenera gusa yavuze mu muco wewe kera bihuje n'umuco
kuba inyangamugayo ni ukuba ariko uri misiyoneri misiyoneri utegereje kuja kubwiriza niba ngukeneye ahantu runaka umpe fagitire ngo twakwifuje wamuvuga ngo mumpe 200 twakwifuje nk'umuntu uje twakwifuje nk'umuntu uje kuvuga ubutumwa cyangwa uje gukora igikorwa cy'Imana runaka mu gihe utagikoze urumva uba uje za nshingano z'ubukristo. hari n'igihe akubwira ngo gahunda yawe ngo nayisengeye neza ngo mbona ngo igiheko ngo kiri Bukavu kugira ngo akumvishe neza ya amount akeneye kwizagura n'amatransport na hoteli n'ibiki no kigarukaho hari njewe kubera ko ibyo ndabizi hari ugiye usengera umuntu ugasanga gahunda yiwe yiraboshwe pe je byo nabibayemo ndabizi ugasanga rimwe na rimwe ipepo bamuteze riri ko mu Bugande yarihamagaye hari pepo nshuti yanje bisaba ko uje gukora gahunda aha ubanza uje gukora aha ibyo byo bibaho ndabizi neza ko bibaho ariko ndi uko mubigira ubwitwazo cyangwa Imana mwasengera umuntu Imana kavuga ngo ni Kampala wese ngo kahonga imifuka 3 imifuka 3 ngo yinjire huduma ngo yakakahonga ngo imifuka 3 ngo n'inyamiro 4 ngo n'ibishimiro 3 n'umukozi wo kubiteka n'umukozi gaho guteka ngo n'udukudu 3 tw'amata na gaze n'amaraga ngo washirega ngo banobeze faranga ngo ariyambaza abandi bagabo babiri bagenzi be ngo bohereze mu rugo ngo bikirine bikavaringa ibyo mu rugo ngo bagifata umutima byabaye amwozi $200 none arazimwohereza aragenda ngo arabikora arangira ngo afata ibiyeko 3 ngo basigira ngo kimwe kiremereye ngo kandi ngo gusanga $100 ngo jewe hari gahunda imwe twigeze gukora n'umuvandimwe ari hano hafi hano nawe uzubikura hayaye ibyo tubireke ibyo asaje mu magahunda n'umuntu ko ndagusobanurira bamurikira itorosho torosho nanza ndimurika uti torosho no gukomera gusa kimwe cyo nziho nije wa mbere mu bihe ko gukomera inziko ibyo ndabizi nje nabibayemo ndabizi ibyo hari gahunda hari umuntu ushobora gusengera Imana ikamikubwira ngo uyu mugomba kuja gusengera aha kugira ngo gahunda yiwe izofunduke mubone ipfundo ry'iki kibazo mugomba kwinjira amasengesho y'imisi 3 mukayasenga ipfundo rikaboneka ariko none hari ababigize umuhango nyine hari abamwe impamvu naringiye kukubwira ngo impamvu bamwe babigendemo umuntu akamavuga ngo gahunda yawe ngo ndayibonye nguri Kenya yari afite kuja Kenya akamabara mu transport kugenda no kugaruka kandi mu byukuri usenze Imana igakubwira ufite umutwaro wo gusengera umuntu sinosengera umuntu ngo mbone gahunda iri hano mu Bugande ngo ninde ngo mpeze tike nabihawe nkavuga ngo ndaje kumusengera ni ngo mbikora ubundi baranabicuritse ubundi reka banaturya ifaranga ikindi abantu baranebwe sinzi umugabo umwegeza kubivuga aravuga ngo ubu ni ubupagani ni gute abantu abakristo bohora gusa ngo nsengera abakristo ubu ni ubupagani izi ni ingaruka zo kudasenga bano bantu niba babikora reka babikore cyane kuko bano babikora bagize intege nkeya ubundi nta muntu ubwira umukozi wo gusenga ntibibaho baza gusengera none bagutega igiye kubakivaneho bagutega 8 ejo uzogera ku $2,200 kubera ko uyu nguyu nawe impamvu abikora nuko we byakunaniye nawe gira ubikore uyu ntazokwakara amafaranga ubisobanuye neza cyane ico nashaka kuvuga reka baziturye urumva kazigende ubundi ubuhanuzi jewe bazabidani bamagara banje bagafasi niwo muhanuzi ndagamanye murenge tugira nakumushambura yaje nabaze bidayo nabandi tazunga nabandi ariko icyo nshaka kukubwira jewe Imana kirambura nta munsi ndamagara umuhanuzi ngo muhige ntabwo kuko nje mporana nabo baranyikundira bagira ico babona nka Paul Bizimana nagiye kubona mu mutwe mu bitikira kinda gushaka uri muri gusa yama Paul Bizimana azakora gahunda neza yamakora gahunda yamuyigendera ubundi kuntu zakakwiye kugenda mu buryo bw'umwuka haba twebwe dusengesha haba n'abadukorera za gahunda ari ugusenga wagwaje urumva reka mane mubwire ubundi Imana
yabonaga ikintu yagutumaga w'umuhanuzi umuntu akaza wa muntu wenyine ubundi ntabwo twe tugomba gukora iforo zo guhamagara abahanuzi ni akazi kabo iyo mpano ni iyabo agomba kwandikira ucakira iki uwo mwanya diregita akampiga yanabura n'itika akayikaba akaza kumpiga kuko ni akazi ke yego yamara kubuza akabatikira iki nakubonye baguteze ikintu none mukozi w'Imana dufata iminsi 3 tugisengere kwamara kugisenga nanje ndi umuntu ufite ubwenge nzi ko umuntu yavuye Bugande aratega tiriniti araza umugore amaze iminsi 3 atoweza iposho nanje zakora mu dufanga duke nari mfite nimba naye ku 2020 ico cumwero fata 10 mugati mukozi w'Imana ngiyibi nani yambaze ngabiti mfite umushitsi hano none akaba cyane none akabate nkubitamo 50 aho umushitsi tumuherekeza agende nyuma yaho Imana kandi umubwije kuri gusenga nibuze ngo birasubijwe uziko ashobora kumara iminsi 3 tubinasubizwe cyane usubiza kwimwe ibindi bikaguma Imana nizisubiza nta muhanuzi uzisubiza Imana yinangiye mwe mwokora abahanuzi bose muri kundebano Imana yinangiye mwokora amutegeka Imana se mutegeka Imana nimusubize Imana niziko nishiraho akoro ya nyuma cyane ikintu cyose dushobora byose na Kristo nuduha imbaraga aho ngaho iyo bigezaho ngo Yesu Kristo bizamuka umuntu wese mwisi ashobozwa n'iki n'Imana gusenga n'ukwacu gukora n'ukw'Imana murakoze yes ubisobanuye neza cyane ubwo uwumva yumvishije kandi ugomba kumva nyine agomba kumva hanyuma hari amakuru yandi ari hano hanze avuga yuko ikiyumbe kitameze neza ngo cyacitsemo ni gute abantu b'abayumba abantu basenga Imana imwe hazamo ibintu byo gucikamo ngo barunaka ngo bagiye kwa runaka ngo abandi ngo bagiye kwa runaka kandi si ikiyumbe gusa habe no mu matimu yandi hano harandi dufite amakuru ko ari kugenda cikamo bamwe basanze ico kintu kinsobanurire ubundi ntago umurimo w'Imana ucikamo abantu nibo bazacikamo kumbisobanure nka missionnaire Imana ntigeze icikamo Yesu ko yahoze kuva kera n'uyu munsi muvugira ngo veride uko Imana yahozeho n'uyu munsi niko kiri umurimo w'Imana uruzuye buremberembe bona sifiwe ariko abantu nibo bacitsemo bazirika amasifu nibyo bazira izubahiro ngo nanje nyobore nanje mbere president nanje mbe president nanje ariko umurimo w'Imana uracahari twe no kumentioninga abantu ngo bande umurimo w'Imana uracahari amakanisa n'abantu bazakorogana bagashi nta kanisa ry'Imana yocikamo kandi Imana igira n'inzira nyinshi zo kwagura umurimo wayo cyane urabona ngabe tubana mu gicaniro ngara ashobora kugira indi yereko gusa defa habaho mu kugenda agenda nabi ubundi ngabire nimba Imana yamuhaye indi shurigo nampamagare kiriki bitese umuyobozi umukuriye twakoranye neza none papa ndumva mfite umuhamagaro none mpesha umugisha akuze umugisha naje ngabire none nkambaye umugisha ati papa kubita ingoma tuzobavuge gukorana isi yoshira nije dadiga wo mu nguko zanga isi yoshira abera amatiku rero aca hano agashaka umuntu nka 20 akababwira ububi bwawe kwanza akamavuga ngo n'umurozi defi urumva yavuga gutyo kera nka 20 kabara bakweza kugira ngo abantu 20 janga birajanye nzongera mbafatishe nje mbabone ikantware nerije kera ugwangoga rukaruraje ariko kugenda si kibazo aho gusugiye gute ese kindi koko ufite umuhamagaro hari n'abantu gabihamagaraga cyane bose ntabwo bahamagarwa njye kababwiza ukuri umuntu uzoshaka nje ubunyoboye igicaniro urumva kandi kirafasha kandi kimeze z'amaho cyane tumeze neza ariko uzoshaka igiti cy'igicaniro wera kuri ngabi ngwino nguwe umurimo umuhamagaro ta muntu tibomvana mu muhamagaro ufite ta muntu wosha n'umuhamagaro undi muntu kandi umuhamagaro iyo utawufite uzoruha uzuwera ese umuhamagaro niki kwigukodesha amarenti nibyo mushaka nimuze mukodesha aho kwirirwa urara amajongo se ngo biterane birabera urategura guturagira gukoresha amafishe AI no zose gambesha kamandi kambangutse ngo kiriki
umuhamagaro jewe ba Bishop Fidel Masengo Imana ibaho umugisha mwarahamagawe pe ba unufiti uno umwana uzoca umukuru Apostle Christophe Imana igiwa umugisha ba Dr Apotre Gitwaza umuhamagaro yanyu jewe kuva natangiye bino bintu zo gutarama n'ibiki nubasha abashumba umuyumba uzamfa gusimbuka buzakama iyo uri umushumba uraketse umuhamagaro urakomeye. Ese hagatangwa wamenye ko hamagawe ryari wowe kugira ngo ushenge kino gicana namenye ko nahamagawe nkibi butarenga isenga muri za demike 13 gutya ni Penwell ariko sinanze banankubise n'ifishe gafupi asomera ijambo rivuga ngo se umuntu uri kumwibuka cyangwa kumugenderera ngo wenze kumugirira Imana uraho gato cyane ankubita ifishe iryo joro arambwira ati wowe ko ndakubona muri Makerubi ariko tubigenderamo nyuma njaza no kubivamo nja mu zindi bintu za production mbikuye kuri ba munyakuri nibo twabonaga ni nazo nadutunze by the way turanabishima kandi Imana ibiduhesha umugisha ariko nyuma faza numva ari ikintu iyo ufite umuhamagaro ngabire uwumva ari ahantu utari kugera ukumva ari ikintu kiri kukuza ukabura amahoro jewe mba masize uzi yuko mama Jevon arabiza umugore wanje nawe gafite amafaranga nishuye inzo n'ibiki ugasanga ino panaro kishumbijana kwa iya wenda kwa aho dusengera ariko nkananirwa ku ipanda y'ibihumbi 10 kagenda muri restaurant hariya ku muretare turira bazaza bagwira kishu facture ijana na 20 ariko kwibuka ishati ya 12 kabibona none umugore wasaze imyenda yaragushiranye akakoma ukabona kicoye tese ishati ni ifite umuhamagara tubuke tuyikontorora uburi telecommande Imana ifite telecommande kazi kanda ngabi jagisenye yego kunganira ubundi umuhamagaro abanshi ubu nyine kubera nibingi bitwarimo tuvuga kubera rimwe na rimwe kutamenya ico bakagombye ubundi byakabaye byiza ngo umuntu amenye umuhamagaro wiwe niba umuntu ari umuririmbyi kora uburirimbyi ariko umuntu ari mukena ngo umuririmbyi umucuranzi abe umupasteri abe president abe representa abe zose kandi muzukuri missionnaire uko umuhamagaro wawe nuwivuga butumwa cyane naho nuzoje muzo kuririmba uriya umuhamagaro wawe uzotakara rero umuhamagaro ntiba ushaka umuhamagaro uragushaka iyo uri umuhamagaro ukurimo akazi nubundi karagushaka ayibe niyo mpamvu umuhamagaro jewe niba mfite umuhamagaro wo kuvugira Imana wivuga butumwa si ngombwa ngo ndirire no mu buzima busanzwe tubana n'abana bacu barabizi sinora kuri ngo umuntu ngo yagize oyaye jewe niba ari igisirimba nico nshoboye nyuma y'igisirimba takindi nura kuva ngo ukarakora iki kubera iki ariko kubera icubahiro c'abantu kiri mu kuba bari mu gukena ngo icubahiro kibe cinshi kuruta umuhamagaro cyangwa kuruta ubukristo ari mu gukena ngo byose abigaragaremo kandi ari ubiyoboye ni nacisha umuhamagaro yego ubisobanuye neza cyane gusa conclusion turangiza kwa tugera ku musozo turiyambaza abashumba bacu batube hafi iryo jambo ngo turivuza turi seriye turiyambaza ababisho apana kuba ngo wenda turashimira bishop wacu tuba hafi uko ashobojwe ariko bongeremo imbaraga na za ministeri bazigendere kuko usanga za ministeri zibarizwa hehe mu macacizi ahubwo kandi bigaragara yuko bamwe mu bo bagomba kwitabwaho ari bo bagera gutya bakumva ko bamaze kuba ibyigenge bamaze bagasohoka mu makanisa nukubura abamenta oya uze umabwire dufite ministeri zikurira mu ikanisa bakazitoza zikagira ejo bundi bumva ko bamaze kugera ahantu bagasohoka wakurikiranye rero oya so aho ngasa wakurikiranye baje kugenda bananira ngo ni umushumba baramuhamagara 1 2 3 4 ahubwo ugasanga ya ministeri na ryatura ntago biri kubushana vision wenda zivuga zakirike igicaniro wenda tuvuga ufite paroisse y'igicaniro navyo zangabiri bikaba bimeze gutya kumva ngabire wenda akeneye liberty akeneye nimba muhamagaye kwa muyoboke yamaguruka nimba muhamagaye yamagira gutya nanje nashaka kumuzirika urumva yamata se bitazawe niba nifite ubwo tumwe 2 3 4 5 ugakunda ngo ngumene 3 korera imwe bisaba mu bumvikane mbango iyo umvikana umushumba wawe aguha liberté zose
je nashimire bishop wanje ndamubwira ati ngiye aha tunacatinga bati ngiye aha akandika nkagenda. uwo ni wowe ariko hari abandi bamara kugera hariya bakumva yuko nibo Nabo nyine, okay, sindikubavugira. bagiye gutegeka ikanisa kandi bagomba kubaha ikanisa barimo. nawo kujya n'ukwizamura naho ndi kwa kwizabura ku bwego nyine ni byavyubahiro none se byabo. wewe umubyeyi yarakureze ukeneye kumutegeka kurumva ivyo bintu bifite Garuka kuri cya kindi ni ukudakizwa. nuko udakizwa kandi ni ngukuntu ubu nyine noza mu rugo rwa data kamubwira ngo wense uzotegeka nizo uzotega ndi umwana wiwe. Ivyo ni ibintu bitumvikana. Iso niba ari so afite inararibonye yabonye aho uvuka arakurera mu mafuti yose wagiye ukora n'ubundi tubona ngo ubwo agukujije utangire wiyandagaze ngo nageze hano buriya icyambere ni uburere buke. Icya kabiri ni ubukristo buke kuko sinovuga ngo aposo Christophe cyangwa Bishop Masengo nahereye ministere twahereye mu kanisa rigiwe yarayoboye bamara kudutumira gatatu kane hariya kamubwira ngo uzoza ukora ibi nibi noneho kera nkiyumva kujya nukunanirwa nukubiyoberwa